base leng do ngap ne subhai phi hak ni ke tuition class leng ba kan ke YouTube kham tam e ke berang song class 10 nomor mentang ngap khen ko ke jing khen na ka exercise kan RC ka jing klik ka banengkong na ka code class 10 ma code maths class 10 te ka jing klik mungum nai a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ of a circle as shown in figure. If OA is 14 cm, find the area of the shaded region. Mo kat kum jing ong hang ne ki ong ba kata square OABC mo la tab inscribed hapo jog hapo jog ka quadrant. Ya kan ka square OABC la tab hapo jog ka quadrant OPBQ kum ngi kan ka square OABC ni tab hapo jog ka quadrant OPBQ. Mo ya kan square tab hapo jog quadrant of a circle, no? Quadrant juga circle, kumpang itu kedua. If OA equal 14 cm, find the area of the shaded region. Lada OA udah khasei centimeter, mah nanti situ OA teh. Tapi entah apa deh, ini apa deh what ya kita kah area of shaded region. Kemudian area kapal ada iong ti, no? Ada kedai jo, ada haka duka durkom, no? Durkom mungkin ai kumto, ada kumnengi ai. Ini, tengi apa dengan what ye kini ki area ke bangil ada root line kumto, no? Area of the shaded region. Kumang itu hi kaka quadrant kedai ka, kedai shibanta naga circle, ngedraw ka circle kumto, no? Tel dengan pihak kumto idon way ar lai sao ma tel dengan pendam no kumto kalong em kum kane kalong te ka quadrant kadai kum shi benta jong ka circle ma kadai ka benta jong ka circle na kata hone OPBQ of a circle quadrant OPBQ of a circle kane quadrant jong ka circle te ki yang ni ribbon wat ye kane area jong ka shaded region te bon wat e kane ngin la kum no ban yo e kane ma pe bha prakhat bha hang ne ngi i bodon art likidor ka wai ka de ka quadrant ma ka wa he bot ka wai ka de ka square ka bodon support ma te ha ba phawat e ngi ro phawat tai kini da bru line ye ka de ka basada kam phawat ye ka de square ka basada kam phawat le mentang i to kane kan de ka quadrant te bon wat e kene omdon area ma kadur i gini melari rebon wat area mo tak itu subuh tangane kumno area m nimtet nomor ba kam dai kata kadur ka ba mo ngiju ya punun kam kawan khen bodon maka formula kam don formula hero te ban yo ai kini area ni habla kumno ingin ban se ban hau thau da ki buit ma thau da ki buit bar kata ka buit ni habla kumno hangne pe te kane kade quadrant kaba he ng kumo oi pune tingi hapwat sa kani area ko quadrant ma la wat kani area ko quadrant sim no kane pe ngan pendam no to kumadon ke square to pendam no to kan sa astang kumne ma sa astang kum to larangas punjurong kine tangban pun itu epi kalong kumne ya tenna kita daw nyap di banwat be kani area jo kani quadrant sim no daga square kum to la sim no daga square kan sa astang kini ki shaded region but hang ta phin sayo ka answer jong kani ka jingkli ka baka kwa mo yang iban phawat te hang ne ni habe kum no area of quadrant ma minus area of square ngin sayo ya kata required area la ka area ka bang kwa kata ka shaded region te ke area ko ka quadrant ko bang ba tai phi tu ki video ki berada sampai gitu la film bertep ka quadrant bar kumno banyo ka quadrant kade kumne ma area pi r square by 4 divided by 4 te kumno ngi ya kane sampai ki video ka khamat ma te ke area jo square bade side into side, side into side. Tekum to, andang ina punun kami kini sakhen ngin sayo ka answer. Tamahang ni pe. To side ni tip na am, ni tip udai
khasau centimeter. Pai ni tip am ho ni tip udah 22/7. War ni tip am tip nomor boleh nang ne satu sane ke jeng jengai ke side kampat de re joka radius te radius pada udai o hadu u p nang ne sane undai radius lane nang ne sane undai radius ma te nang ne sane pada ngimpat tip ngirang tip tangan ne sane te uning atu khasau centimeter une pada ngimpat tip te kumno man yo ya kata knang mangin la ban khen ke jeng khen kumno ngin la ban yo to radius tong ini sedang dah kebangi ya thok no suai kini ki let r ngin sa yo hi la sibet dia utu radius equal ngimpat tip ma equal radius of a quadrant thok hi ma nang ta de so side equal kan no khasau centimeter equal nomor kebangi itu equal side of a square mas toh itu square ro te menta pade ngikwa ban te ya ur khna mangin la ban kun kam ke de jikhen ma te ban yo ur pade kumang ipai biang ke dor nang ne no o ho pi ma pai nang ne ka tekhu ba chadu sakani ka boundary ba o ho pi pade empat tekhu re te rang arut nang ne satoro na ubi to ko ne boundary am sha nu sini sarut bet nang ne sadu sarut sadupi nang ne sadu sukyo kumur kejing jikai nang ne lane kejing jikai nang ne batang ne kai kejo nang ne batang ne kai kejo ma nomor ki na do no o hadu ho boundary bet lane hadu sarut bet ma te kum ta kai kejo te menta pade ngisau tho ba o hadu pi bat o hadu bi kejing jikai kejo ma kare kejo te nang to kan ni sawat ma sibet te haka jo kapor une o pela dang draw ka square ma kine biki sa jo ka square une line pade ma ubayat nang ba jong ka square ma ukajo nam bat une pa ni ka square don new line ni square don new line kamu kejo menta ma te une udah diagonal jongka square te mentang so thu ba une ob haka juga por ulong komu radius jongka circle no ba haka juga por ulong rude komu diagonal jongka square lane radius jongka circle kat kum jung ijung ni kador te nang to hi ni salapan shim ni salapan watt ya une radius dah kebawa ongkom no from the figure kat kum dor bangi yang itu ma from the figure the radius of a quadrant ma is equal kajing jerong jong une radius jong quadrat bat une diagonal ke kaju am te nak tara matha equal to diagonal of a square ma diagonal jong ka square te menta pade ngi warna ayo une te radius ngan su thok be do r diagonal jong square pade ngi panut kam formula tika formula jong diagonal jong square kadai kumne root 2 into side ma root 2 into side te r pade mata uno kano root 2 into side de kano to khasau centimeter te u radius uno kano radius unlong multiply ya root 2 baru khasau dengan su thoba khasau root 2 centimeter tingin saya unu radius ma uni radius uno ne te menta pade ya kasai rumila tep radius rumila tep pi rumila tep tinggal la kai banwa de kenika area ka bami kwah ne area of the shaded region te menta ngap thono therefore the the area of the shaded region lane the required area ka ba kikwa ma ban phawat ini
kat kum gajing thok jong phi thok area of shaded region and required area ro kabyang hi is equal to kumang oi phi ne area of bani atum area of quadrant minus area juga of a square. Đây nè. Thì anh em sẽ ya une pi r square divided by 4 minus side into side. Mà thế pi r square undai 22 by 7 thì 4 ada don pang itu mà thì sau r dekat nol tu kat 1 cm nomor r square thì đây kat 1 cm itu kat 1 cm itu usai pada dekat no đây kat 1 đây kat 1 root 2 pune kat 1 root 2 kat 1 root 2 cm into 14 root 2 cm itu minus the new side into side cut sao sin cut sao mà cùng to te nomor lesson new issue ngat thon sim jerong tam ta ya poise ne ngala ba pom no hang ne nhiều padu cut sao mà nhiều sinh quế nhiều sinh ar nó khắc sao đấy nhỉ tiêu ar ngạc pom nó ar sinh quế ar sinh ar nó ngọc này pom một này bằng nó sao tiêu này ngọc này pom ar sinh quế bật ar sinh khắc quế đấy nhỉ thế như xây hàng này sẽ rong trong stang u khắc quế root 2 khắc sao root 2 to khắc quế bật root r cm nang tadi sau kat sao root r cm once a minus ma kat sao nó kan do pe kat sao sao kan reu sao sun wei sao long san te wei san kat sao long kat sao mentang ni on reu kan dai wei spak kan pun reu ma centimeter square nomor centimeter into centimeter ni centimeter square itu tuh mentah pada multiply root 2 into root 2 kumbang tip i root 2 into root 2 ma la me r telik itu itu ngi saya baik tu lah ne kan lo akan kedor baik root 2 into root 2 ma root 2 into root 2 kan ya rekat ladang itu baik untuk 2 into 2 teh bala dan asli ngilak ban saya sebar ma kibat tip root 2 into root 2 thok baik direct 2 lane kibung tip baik dagane ma kadai kumtu ting layo tu tim ta pade cut way sen 2 cm ma cut way sen cut sao kanong kano te cut sao cut way ma cut sao untuk cut way sen cut sao way sen cut sao sao te hang ni pade sao san way san sao centimeter into r centimeter itu ma seni pada sispa kandai pun reu centimeter square page mentah pada ini r sao pra r san pau atau tungmat r way r ma beberapa tu way mene kan solo like centimeter square ma centimeter into centimeter minus sispa kandai pun reu centimeter square tu ini page mentah lai not pra ma sispa kandai pun reu te pra sim non reu sa r not sim kandai mla hapan kliang nesto mong suppose sim kandai sa sakno sa way te une bode sa stang r ma ada ai sene te sa stang r sim no way kan salong way te ka answer ke jopi kan way r centimeter square te kane kade kita required area la ne kata area kawang kwah yang iban pawat ma kawang kwah yang iban pawat la ne kata area of the shaded region kembang ye ong mene te kumne na hadang ui kum kini ki jajong king pet bahai kadur ma pet bahai kadur
kum kini kita dor te andang la dapat jika dor sab mudur ha andang la mudur kum kalau kapasuk mo yang iban wat tang kum ni te ngi se pe susu ya kini kijat jengkeng kum kini ha kasengi kan but te nam taram ta kasengi tanggat ne kublai sibun